Grad Leskovac će angažovati referentnu instituciju koja će dijagnostifikovati trenutno stanje na započetom objektu na autobuskoj stanici i predložiti mere sanacije, a odgovorni projektant biće pozvan da izradi presek stanja i da revalorizuje predmer i predračun neophodnih radova da bi zgrada bila završena i stavljena u funkciju. Navodi se u saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika Leskovca Slobodana Kocića. Ova odluka doneta je nakon zvaničnog izveštaja nadzornog organa o stanju objekata koji je napravljen u okviru pripreme za uvođenje novog izvođača radova u posao, a po nalogu gradonačelnika Leskovca Slobodana Kocića. Izveštaj sadrži i nove činjenice koje bitno utiču na završetak izgradnje objekta, a mogu dovesti i do poništenja tendera, na kome je nedavno izabran najpovoljniji izvođač radova, navodi se u saopštenju kabineta gradonačelnika Leskovca. U izveštaju nadzornog organa, pored ostalog, se ističe da na koti prvog sprata postoji veliki broj prslina koje su veće od 0,3 mm i protežu se celom dužinom ploče, što je posledica loše tehnološke ugradnje i neadekvatnog održavanja betona. Armatura koja je korodirala pre izvođenja radova morala bi da bude ispeskirana kao i stubovi čiji ankeri nisu postavljeni prema propisima, a uočeno je i da nisu dobro izvedeni jer su krpljeni, a beton nije ugrađivan na propisan način. Na svakom elementu konstrukcije primećeno je odvajanje betona, dok je njegova debljina na prvom spratu smanjena za 1 cm usled oštećenja od mraza. Zbog karbonizacije cementa neophodan je novi sloj betona na ploči, što zahteva dopunsku statičku analizu zbog moguće promene vertikalnosti zida i rotacije stope temelja, a za noseće elemente treba ispitati modul elastičnosti i marku betona. Pukotine se javljaju po celom objektu, pa je neophodno uraditi geodetski snimak zidova, a moralo bi da bude sanirano i ojačano stepenište, koje je u veoma lošem stanju, jer je beton stradao pod uticajem mraza. Na celom objektu ne postoji zidno platno gde nema sagregacije betona, a pogledom iz prizemlja na ploču prvog sprata uočljivo je da je cela ploča pod prslinama. Potrebno je uraditi i reviziju otplate, a objekat nije konzerviran za duži prekid radova, što zahteva dopunske mere. U predlogu mera referentne institucije za dijagnostiku trenutnog stanja, koja će biti izabrana u postupku javne nabavke, biće utvrđene neophodne procedure koje treba preduzeti pre nego što bude nastavljena izgradnja objekta, koji je, prema proceni nadzornog organa, u takvom stanju da bi čak i uklanjanje postojećih skela moglo da dovede do većih anomalija na njemu. Gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić je u više navrata insistirao na utvrđivanju odgovornosti za propuste koji su načinjeni u postupku izgradnje autobuske stanice i nadležnim organima podnosio krivične prijave, ali do danas nije dobio ni nulto stanje, odnosno presek stanja, niti je protiv odgovornih pokrenut bilo kakav postupak. On ističe da će zgrada autobuske stanice biti završena i da su za to obezbeđena neophodna sredstva, ali da bi u ovim okolnostima bio neodgovoran prema građanima Leskovca ukoliko bi dozvolio da radovi budu nastavljeni, a da se ne saniraju građevinski i drugi propusti iz ranijih vremena. Prethodni izvođač radova je po prvostepenoj presudi izgubio sudski spor po tužbi, kojom je od lokalne samouprave zahtevao isplatu milionskog iznosa za navodno izvedene radove i izgubljenu dobit, ističe se u saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika Leskovca Slobodana Kocića.